Wei urang ba ubla itu kerteng kumuba Bakstar ding do sau penyo senam karta ubana ka senong bela hari ka bahap apo jirang constituency ula syak kem haki pulit ka forest jong ka jela Asam na ka daw jong ka jingsha ka no tu mau na ka wei ka par mau ka badon haki benta ka khaput bat Asam na kini ka jing jia syak kem uni urang ba kala penlong ki nong song senong ketika than na lor ki seng balang ban pen pau ka jing persya halor ketika jing le jong ki pulit Asam ha ka ba ha ka sau tarik ujel liu arja arpusau na kaliang ka senong bat kumju ki nong elam ka Hinyo Trap Youth Council HYC Ribhoi Sep ngi bat kinoi alam ka Hinyo Trap National Youth Front HNYF kila lej ban mi saka office Range Forest Officer ka Lohar Ghat Range West Division ban dawa ban pelat no yau niu rangba kani gijing ja ka dei ka bla ja ha ka shpauterik ujel liu arja arpusau kat bagi nong song snong ka bela hari kidang penlong ka jing Traymon ngobha ban sna pan bahai ka surak ka badon ha ka tei ka benta ju ka snong ka ba la sai ben ha ka sarkar menta ladaki post nam Henry kat bau ba Bakstar ding do lembat persa jong u kidang temu ban tam mau na ka jaka ka bahap hauput usam ka jelami galaya bat Asam na ka benta ban pendap mau ya kini ka surang ki pulit forest jong ka Asam kila kem bat ra ya u lembat ka kali jong u syatanan habayo ban ya kren bat kolok uni rang ba ka kong debi lapang kala ong ba ka jing sya kem ulok jong ka kala kata shibun ya ka yeng ka sam namar bau de u ba kamai marwai ban penbet penbiang ya ka yeng ka sam mak ya ta ba ka kem ni ta pa lalu kata kasi bakat kem kita kali lalu sipul tarik. Lalu sipul tarik kem ke ong man laga pot hawan mut hani. Ong ba ai ci ai taga kali. Menen ke hawan ong ki ba ai senan taga kali poi ba wan menen la kem senan ya bro. Desa i hayung ta lengan le. Pam bakat kem. Kali kon itu minta makan diskon masalah kakek lepas lah kan ya lagi diskon lah hapuan hayung lana gini ya bay bam lana gini ya bay skor bay yung nak buat ba yang di ba yatik satu banjarap lam Nakaliang usor daru ba Preston Singkli ula penram ya kani ka jingsha kem ba Bakstar ding do ba dia ka Range Forest Officer ka balaya lam yo tu rang ba Shaka Office Range Forest Officer ka Lohar Ghat Range Nadu ke shukut tadi, sakut hata kajing nengok. Namar balai, nak ikadau bagarak ini kali. Namar ba kajing pendek itu golong bangin trail sawak itu sini cap itu jeka di balong tulu nak mentah ban le banwan itu ban like tangi baik. Ban benar kejat bro, kata ke dia itu itu. Je itu kali gawan ni po modiki ban cap kenyang. Je namar badai unuh kai temu. Bawan kejat wa uyai rek om nong hari wan laga tu kan bolero ke wan bolero tu wan champion ni mesti wan ang tu de yo ong itu di perlok bayar telang itu si ong bang gawan kita tu har bang mau we akal kep itu juga ba long tu tas ya gitu dia mas itu khar itu mau we atas tu je wan de hang por ke ba itu renjar kawan bukis dia lap har ka por debat tu balik balik dengan kono bat mulai hirup gak kali ke ba tik ini mau mulai tang nak bantar jin tray de serwok ini sini ke misuk hatang we ati mau de kita ke narang ni tis ong ba to ai tagi kon islasha i bat hading kita ngi sak lagi ini arsi kata ka di ong bat hading kata nda ba kita wan hani la ga arsi ne kanang kiu lolot de kan kiu susu la we si la we kiu ke kan ban hadu intasi kapau ba dengan kasi ba kun so o si orang ni se itu irta te no yang sangal ngo ngasa ga te Kinoi lam seng bahalang gibla yo banya kendo ya ka officer jong ka Range Forest ka jela Asam kila ong bana kaliang kani ka officer kala pentep ban pelat no yo niu rang ba ha ka por jan met mentang sngi bat ong ru balada kim pelat kin sa shem ya ka rai ban le e ka badon kam Antang idon hang ne apo jela Asam apo border Asam Meghalaya hang ne apo Lower Ghat Asam Forest Bit House tena kaliang ka jongi ngiwan ban one page one kemi halor ka jing sakem no jong we naki paradok persnam jongi haki pulit jong ka Asam ki pulit forest haka spotarik jong ne bunai bladap katkum ka jing yo jing tip na ki nong sang snong bat na usadar snong kalong bah spotarik kadan ka social work haka ba ki repair ya ka surok kabala isra kabala le mina ka sarkar jela Meghalaya ka jongi haka bala kala sui kunswat la popul slementa te kadehi ngila ban blem ba kadehi ka jingle mina jong ka sarkar ya ki nong snong ki bran hapo ka border areas ka bawonra sibun ki jinge
habai de bikin nong snong ki basong basa apo border area hakas potorik kadon kajing ya rep snong lane ka social work ka bana kalian ka snong bilahari kila ya panbahaya tu surak ubapun yeso ya ka bilahari sa Asam kata apo mauduki ban pendap ya ki tliu kisar kaban ka surak kala sniu sabapalat takadaw na kalian ka snong ka pendap ka bakal ka social work te kumta hakate ka juhi kasi na kalian ka department jong ka forest Asam kilawan ban kemno ya ketika kali ban kat ban brio te na kalian ka jongi naka New Trap National Youth Front ngikin tu sa kasarkar badai ba kan tuklar marmar ikan ka kam nimkwa ba ka konflik lane ka jingya musnam kanja hapo Asam Meghalaya border khamtam hakini ki patakma bakla para belari terter nyimkwa bakanja kumbaja hakiwi ki border issue kumbalong hapo langpi kumbalong hapo mukro bat hakiwi ki jaka nyimkwa ban i kajing likin kasnam jong ki paradok pasnam jing tang na kadaw kajing bomsim khia jong ka sarkar sakawai ngakwa ban pha ka korwa sa ka government kalong ba subha pek ya ki jinge jong ki pajba jong ka border areas namar ba ki mat sibun ki jinge lah kalong ha ka kit ka ba ka pang custom khamtam ha kalet kawan kumbangi i ba ki babun ki jaka hapo border areas buni ngim yadon surok takadaw ka perlong yakin nok shoki ban mat ikini ki jinge ban nga hadin bang lawan hane ngila ikendu ya kering officer jong ni ka forest ni ko Asam hadin ka jing keren ka baslam ha karu ka ila ka jong kanya mun hiru ka ila ka nya ban ka pan ka jisai ka long halor jong ka long rim ba ka kem ane baki arrest yo ni ubak star jingdo banalang jong ka forest ng ba ka range officer ka ong ni ba ki kem yo halor jong rim ba ki long illegal kita ki kam ki bagle kata kam golong bagi ong baki shim ki klong ya kini ki mau ki bah apa jong jaka Asam dari kat kum ji thu jong ki baying bat kum ji thu jong ki parasnong ki basa tu jaka kalong pa ya kini ki mau ki baki ki shim kalong baki shim omde berpenun kam la ne kam ka bapun kam hang ka business ki chin tang mata ban pentre ka surok ka ba bomlat kali sya ka balik sya ka snong jong ki ka bawan nang ne na po Asam hi ka baki usha bilari kali tang kita ibenta riba lak no kem no bat menta uladon ha ti jong ki pulit ya kum kini lam sang balang ka e ka bang ko abnong yuan hang ne bat ni la demand na ka forest ba ka de pelaj no yu bat naliang jung ki long pakin supply hadin kan riu baje yang tangi melak bentik mereka ka bang ko abnong golong ba ku jon ki la thok ka shi mar khoi kini lam sang balang ki don lang kat ba rumah chong kila ya sign hang tu kolong bangi ap e ka kan riu baje balraja ba kan riu baje kum ka jingkular jong ka officer ba kin pelaj da ki pelaj kamar lang jui kum nem sang balangin sawan yar ban sene bar ngin seshim dia karai hang tar kat ba ka bor chong hi bor ko e ka bagin si surai ngin sa pentip hadin ni kata bar ke ka makwa sa ka message ka basai kalong khamtam e sa ka government jong ka jala Meghalaya ka jui kalong ba haba ki pajba ke jumi kiman kat kali ka jui khamtam ka basa ke thang border ke ka ba ki nomi khmat ke jumi mot badong ki nomi khmat jumi ki sabjar haba ki so ye ke jui ka jui syakam ka jui syak parap jong ki pajba ke jumi khamtam ki basa ke thang border amar ta kadang so bodong kum nomi khmat khamtam ba khat ko jong ka konstitusi jong jirang konstitusi kalong ba sobha ba taklem ya ka jui jong pajba ki basa ke thang border kata kada message ka basai ka bangakwa ban ai sya ka sarkar Meghalaya jung baru juga poro sya ki bahi ngasam ba kum ju ka snong hebar ko yang jung kum ki dalam sang balang kum mengadon ka pinado bosdam ba nginang ye don ka kiru haru bukut jong ni ka kam ka jing sya kam jong pa jong ni ka him kata kada message ka basai la yang jung kum ki dalam sang balang जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है।
इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।